Ti negosyo ket legal asugal. Daytoy titakder ni Ray Christian de la Cruz manhipod iti syudad ti Batak. Ken magkinbagi ti Arces Chicken Pastil. Nga reto ket pilpilaan digiti narway nga estudyante mangisurusuro ken kastapaya digiti agtrab-trabaho kadigiti papanan na paglakwan. Mr. De La Cruz ket maysa a veterinary medicine student iti Mariano Marquez State University. No sa dinno nga isuna ket maysa nga second year college student ngem napanunot na iti aglako ti chicken pastil gapu pay laeng iti kalikagom na nga makapagturpos iti panagabasa. Di gamin mga kabombo, nakapimpintas nga dengdenggen nga tapno no magunod mo digiti arapaap mo iti biyag ket masapol adumiskarte ka. Estudyante ka man wenno haan. Iti reto nga bigat ti Domingo iti Bombod Negosyo at Empleo iti Good Morning Philippines. Hintay man amwen no kasano nga nang rugi iti panaglako ti chicken pastil ni Mr. Ray Christian de la Cruz. So, nagtrabaho na kiti call center, ma'am, ta nagsardeng na po idi. And then, nag-resign na ta gaputa dati personal reasons na met, ma'am. Agbirok na kumati sa bali nga trabaho niya kanayon nak nga marid-reject idi ket awan talaga trabaho nga mang-accept kanya. Idi kwan nag-scroll nak lang ti TikTok and na-inspire nak jida do mga kabataan met lang nga aghahasel aglaklako dati makikita pastil musubi kada graham bars ka custom. So kunak kinitak ji maglawlaw ji balay mi, ma'am, ada manok ji balay, ada mulami nga saba, ada met bagas ken dadto mga condiments. So andal ta 260 ji wallet ko, ma'am. And then ingatang ko day ti additional 1 kilo nga manok and then turmeric powder. Then from that nag testing na karabyan na inlako 40 pieces, and then from that 40 pieces naging 800 since 20 pesos ti mesa, ma'am. Kabigatan na nagkaroon ti slang job fair dito MMSU, and then in reinvest ko 100% DJ 800 pesos. So nagdubli, nakarami nakti 125 pieces idi, ma'am. So naka 25 nak idi, and then pinalikos-likos ko lang DJ kwarta nga noornong ko idi, ma'am. Tas nakitakti potential, so inga tatakit itultuloy ko latan ako, ma'am. Kasano mo sinursuro inga nga na perfect mo DJ Raman tapnon subli-sublianan dati say produkto. So agbuy-buyan nakti dadto mga recipes and pagkom-compare so da, ma'am, and agdamdamag nak mismo from customers no ana DJ type data ado ti customers nga mangayat nga kayat da DJ medyo naadat di dadto market kayat daket medyo spicy kasi and then kas makita mi di dadto mga recipes ket di dadto market kas lang adobo lang ti raman na ngem in kaya ko nga adalata DJ authentic nga raman na nga di kick Thai turmeric kumbaga. So mga siguro 3, 4, 5 trials ingat na alak met lang AJ G consistency na inga idi nakayatan ti customers ko din, ma'am, ket itultuloy ko lato DJ recipe ingat tapa. Yung hilig mo ba talaga iti kasang dati aglak? Agluto kasay? Bale nagbasa nak, ma'am, G Cavite ti accountancy business and management. Ti arapap ko talaga, ma'am, ket agbalin nga abogado po. And isa DJ business management G ABM edi senior high ket mamati na nga dakkel met ti influensya na kanya tatay, so kas lang na motivate nak nga mabalin nga eto ito ti obra tap no kas lang makatulong nak medyo balay mi pa. Okay, so dati ti mo nang pinadas nga negosyo? Honestly, ma'am, idi pandemic ket padas-padas ko met nag online shop aglakla ko met di dadto mga snacks lagi jay mask kasta pa.
sang pagururnungan met idi pandemic like kitaek met latano mabalin nga potential etoy, and if mayat man kaya komet lang agris nga ba siya. Okay, so tatan kasanon sang nakaada yun iti chicken na pastil mo adon iti papapanam ka di nga paglaklakwan kasano nga iraprapin iti panagbasa. So no daduma ma'am makalako nakpo jay Robinson jay asideg is hardware di abay BPI di dalan di parking lot di Robinsons po, and depende ma'am ag-update nakno pa di page me if makapag lako nakman daduma ma'am usually weekdays nak po nga aglaklako di jay as long as anmet na dagsen di jay workload ko. Habang no bigat met ma'am if ada mangayat nga agpa-deliver kumbaga kasyay lalo dito yung MMSU ma'am DJ pastil with egg ma'am JT orderin no ko DJ pada nga estudyante and dado mga faculty and staff met po ti MMSU. So tata ti course mo kat veterinary medicine. Yes, so apay met nga iti pinili ni papang ko or di family mi ma'am get agtaltalon po, and honestly iji pangarap ko agbalin nga abogado ma'am ket ko met ket di i-invest latta di interest ko tilo tapno like protektaran ti like rights ti farmers iji met latta ti yad advocate ko ma'am. So mamati nak nga no oreman pay vetmed nak mas makapag-contribute nak met latta ki DJ nga advocacy ma'am ta asideg latta ti agriculture iji veterinary medicine po. Okay, so nagbalin nga inspirasyon mo nagit na ganun. Yes ma'am, tama po. Okay, so ano digitay mai-advise mo mat kaya digitay gas lang kanya mat nga kahit naman iti ag business or ay estudyante da ana iti maibalakad mo. So timet lang maibagak panggep ti panag-start up ti businesses is eto iti kumbaga pinaka legal nga sugal kasi ag-take ka ti risk and like DJ pa nag-invest mo ket makitam DJ progress mo and makalculate mo no kasanum i-manage DJ weak points and DJ strengths mo. So if feeling mo ada potential na hang kaagdodwa kasi DJ nga feeling mo ket like ada sense na kumbaga worth it DJ. So like kailangan nata i-try kasi malay mo DJ nga pa nag-try mo ket DJ ti mang help king ka ken mang lead king ka ti success. Unless haan mo i-try DJ ti laban mo nga han mo pulos maipangapaken. Hello po, siya po ni Ray. Please follow our page Pastil with Ray C. Ilocos. So nagbebenta po tayo ng authentic chicken and beef pastil yung nakabalot sa banana leaf, 20 and 30 pesos. Meron din po tayong yung pastil with egg, chicken and beef, original spicy flavor, 50 and 70 pesos. And yung pastil in a jar, 120 grams, 120 pesos sa chicken, 150 pesos sa beef. So pwede po kayo mag-message sa page for pre-orders. If gusto nyo rin pong mag-resell, pwede rin po tayong mag-usap, magtulungan na lang din po tayo. And then kapag gusto nyo pong bumili ng authentic banana leaf, nag-update po ako sa page if makakapagbenta po ako sa Robinson gabi-gabi. Usually around 7 to 8 PM po onwards nandun po ako hanggang maubos po yung kanila. Dan mga kabombo, tinagudwan na ti negosyo at empleo iti Good Morning Philippines iti detoy abigat tiya Domingo. Sapay kuma mga kabombo, tadamanen tinasakdo tayo nga adal may panggep iti panag negosyo. Dahil iti pagayim yung Bombo Janice Madamban, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo, Good Morning Philippines. Good morning Philippines.